Na početku državne ceremonije molim predsjednika Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića i majku Tibora Cerne, gospođu Katu Cernu, da zajedno otkriju spomenik palom vojniku Tiboru Cerni u bici na Košarama 1999. godine. Ustao je da bi ga neprijateljski snajper pogodio, a naš vojnik otkrio neprijatelja i eliminisao. Od kuće kad sam dolazila imala sam toliko toga, planirala sam toliko toga da kažem, međutim, stvarno neću moći. Ovako želim. Zahvaljujem se što ste svojim prisustvom doprineli očuvanju dostojanstvenog sećanja na učesnike borbi za Košare. Sine moj, bio sam tamo kad nebo je gorelo. Srce heroja tamo je bilo, tamo se borilo. Svaki je metar domovina, zastava sine moj. Tamo smo ponosno vodili drugi kosovski boj. Srce heroja zauvek živi, ne mogu da ga ubiju. Srce heroja kuca večno, samo za Srbiju. Ova je zemlja rađala decu, decu što znaju čuvati dom. Srce heroja kuca glasno, glasno kao grom. Srce heroja kuca glasno, glasno kao grom. Oče moj, bit ćemo tamo gdje su vaši grobovi, tamo gdje su heroji pali, naši su domovi. Svaki je metar domovina, zastava oče moj. Ako zatreba mi ćemo opet u novi kosovski boj. Srce heroja zauvek živi, ne mogu da ga ubiju. Srce heroja kuca večno, samo za Srbiju.